U ovom videu ćemo prijeći na materijale u SketchUpu, odnosno na alat koji se zove Paint Bucket. Ovaj alat služi za dodavanje boja i tekstura na modele. Možemo ga pokrenuti tako što ćemo kliknuti na ikonicu kante u alatnoj traci. Kada pokrenemo naredbu, s desne strane pojavit će se panel Materials. Ovdje se nalazi veliki broj preddefiniranih materijala koji dolaze uz sam SketchUp, poput drveta, metala, betona, kamena i sl. Dovoljno je da odaberemo materijal koji želimo i kliknemo na površinu u modelu i on će se automatski nanijeti. U našem slučaju elementi su raspoređeni u grupama. Da bismo mijenjali neki dio, poput poda, prvo ga moramo otvoriti dvostrukim klikom. Pod ćemo podijeliti na dva dijela, vanjski i unutrašnji, jer se koriste različiti materijali, poput pločica i parketa. Za promjenu izgleda ili nijanse materijala idemo na karticu Edit u istom prozoru. Tu možemo ručno podesiti boju, zasićenost, svjetlinu ili ako koristimo teksturu, promijeniti njenu veličinu ili orijentaciju. Veličinu i orijentaciju teksture možemo mijenjati desnim klikom na površinu, zatim odaberemo Texture te Position gdje dobivamo opcije za rotaciju, pomicanje, skaliranje i prilagođavanje veličine teksture prema potrebi. Ako želimo uzeti boju jednog materijala, ali ne i njegovu teksturu, to možemo uraditi preko opcije Pin Color, što znači da zadržavamo boju, ali ne i uzorak. SketchUp nam također dopušta uvoz vlastitih materijala, što je izvrsno za postizanje realističnijih prikaza. To radimo tako što kliknemo na ikonicu Create Material, zatim Browse i izaberemo sliku teksture s našeg računala, na primjer teksturu betona, drveta ili kamena. Nakon što je uvezemo, možemo joj dati ime i odmah je primijeniti na površinu. Na kraju je bitno znati da svaki dodani materijal ostaje sastavni dio modela, te ga možemo kasnije ponovno koristiti bez potrebe za ponovnim uvozom. Ovo olakšava organizaciju i dosljednost materijala kroz projekt. Dakle, alat Paint Bucket u kombinaciji s panelom Materials omogućava nam da u SketchUpu dobijemo realističan, pregledan i profesionalan prikaz modela, bilo da radimo tehnički model, interijer ili vizualizaciju.